Gop Higher Secondary School along ke Chengsi apong pressure meet ke pedupon. Long Bihanse rong along rubber katikia se ke entang atumapan certificate keron. Japra lang sujutang aklamalong ni hang thon suri hawar amaya tum kangdang amay kangni. Kardam adaba berta long penili junali dimungpi non berta ang thon pen arjuik tha. Hamren Gop Higher Secondary School along HS first year akimia men kachit habduna tumapan panongsi pai pai ni phayeng koira hiniani fresher meet ke paman pona berta pherang ke hundur kropen berta nang pale. Hamren Gop Higher Secondary ata ongdung lo puai phit tami lapuson ajai me ke paman pon ke pining henlo ke chengsi lopusi principal sing kropen pachini ada porpai kep apor malompen pangcheng ponsi break jam ajai mek padupon HS first year kacharli akimia tumapan kapachini pentang lok kilun kikan lapen ason kacipate hai huita padupon bangso school along piningan ningkan HS first year along kado kawe pen bangsir kep rapo lapen second year along bangsi kep rakithoman kacharlia tharia samiatum do puta principal pen pachini aningkan wang bangso school along lapuson kacharlia tharia samiatum aphai kido o kalida da joksi pressure meet ke pado de pinlang bonta pininga bangki kacharli aphai dan bat muchot ajoksi kacharlia tharia samiatum aphan aning ke perung lapen bangso jamek pado pon lo puta principal hin pen pachini bangso pressure meet along alhisar poaman pen abarim Karbi Anglong Autonomous Council Veterinary Board Chairman Krishna Prasad Sharma Tongdun si kacari apang pubang pia tumapan aning parungdun. Samilang sohan si rubber stida tumpen sipatir piponsi kedam tang theria ciklo nipai krehinip ani pen nipai krepli ani an nithoma farman skill India scheme pen Pradhan Mantri Ghosar Vikas Yojana recognition of previous leasing on latex processing technician by rubber board field station difu under regional office Nogam atum kachira pen se kepi ponlo laso puthak pai pai nipai inkoira hiniani ada porpai cap apor malong pen long bihanse rong chandra hanse hemalong seke ke andun tanga tumapan certificate ron ponlo certificate ke ron amaya long samilang so hanse rubber state amai pu chandra hanse pen kachipa hempu amaya long alhisar pu aman pen dipu rubber board field station hibjul hankyuk lapen surveyol toni teron atum chetong dun maya long pangrumpet pen bang inkoira sirkep atumapan certificate ron pon laso certificate pen seke ke entang atumapan aprang aphan alelongji lapen ningkan ke thomapan insurance tame tolo pusi kachetong dun alhi pen lamjai pen si mesen pen pachunlo bukajan pen pherang ke anon terang pen pai pai ni phaing kore hiniani na kilo birta Usuka song pen nomati constituency along ki kim kerang bom mini stadium along contractor pen a project ateng pen ki claim kledet ajok ningkang samse chipaklang abirta pai pai ni phaing kore hiniani pherang ke rostom tobi pen birta nang pale Karbi Anglong Autonomous Council CM Kabor ipen Karbi Anglong angkang a constituency tin along mini stadium sika kuti kep atangka panong pen long e sompon ki kim kerang asaita pangcheng ponlo Sidami nomati constituency ke palo okereng pathu klam along ke contractor pen ke kim kirang nangjia project ateng pen ke claim kli aputhak usuka teripia me chun bang atum ningkang samse chipaklang laso puthak Karbi Anglong Autonomous Council CM lapen local MSC atum langchari dun nangji lapen lapusana contractor aphan ingsai nangji pusi usuka teripia me apong chun bang jin 2000 pen pangda Japra langso jutanga klamalong pai pai ni phai engkora hiniani ada por phai kri sia por malom pen ni hang thon suri KSS zonal committee atum kangdanga mai kapaman pona birta pherang ke pen card news along birta nang pale Ramesh Singh nar pen kachari pon amaya long mai ke phalam the kladak pen kangbura ing ti pen than pachini pon labang so amaya long jutang jubat kapang cho jia puthak pinangan alam chithan chimum patupon maya long lamrai kedeng pon lake prabjin pen ni hang thon suri KSS zonal committee Kiparlo a unit to analong kahum ridam lapen 27 nangdeng hawar karbiri sonim so rong aje ke pachun pemejia phan kewang jini pai thom ke bani tidika mamai keseng pon jia phan maya long cherai pon non malom so por phan birta muington pa eksana
Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit the nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Nissan Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanch Juice. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanch Water. Dihina mobi puthat birta long wangthulo manja men rongphara rong amekar kalitang joysing rongphara supo himanta rongphar Dimapur Fort Myers Referral Hospital along kisu kachilang bomaphan KPLT Pro Singhason Hanse pen wikachipidu na birta pai ni paing kora hiniani card news along birta nang pale manja men rongphara rong amekar kalitang joysing rongphara supo himanta rongphar Dimapur Fort Myers Referral Hospital along Arjiding Tui pen kisu kachilang bom abang puvi kipi akinang sot kwa julongsi Difu headquarter 5 miles KPLT came along kito KPLT public relation officer Singhason Hanse pen Vichipidun KPLT asong ahin pen amithang karbia kaya phan amsu se kewang jia por huchitami kachara pachitotun bom jia phanta alang lihin pen pachini Longka Akhil Bhartiya Vidya Parisad pen Longka Rong Supia Long pai inkora hiniani Swami Vivekananda Kumli Ninkani Sikipling Aninkana Long Pachaton Dunsi Karcho Asai Pado Hojai District Longka Rong Supia Long Kaparjab Swami Vivekananda Kumli Ninkan Isilo Laso Parman Akhil Bhartiya Vidya Parisad pen pai nipai inkora hiniani isi Karcho Amai Pado Karcho long pachiton si Longka Rong Supia ang bong ke pasar lang along sat lang ang tek kimi Charlie abang hubang kia tumaphan Karcho la pen Charlie usomar ang bong ason kachipati takpato আজি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ লঙ্কা শাখায় আমি স্বামী বিবেকানন্দর প্রতিমূর্তির বর্ষপতি স্থাপনা বর্ষপতি দিবস উদযাপন আমি আজি কৰি আছো
কাৰণ যোৱা 1 বছৰ আগতে আমি আজিৰ দিনটোত আমি স্বামী বিবেকানন্দৰ এখন প্ৰতিমূৰ্তি আমি লংকা মাজমজিদ আমি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ লংকাবাসী ৰাইজৰ সহযোগিতাত তাৰ মৰ্মে আমি আজিৰ দিনটোত যিহেতু আমি যোৱা বছৰ আজিৰ দিনটোত আমি স্থাপন কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত আমি স্বামী বিবেকানন্দ নামেৰে আমি দিনটো আজি উদযাপন কৰিবলৈ আমি উদযাপন কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে প্ৰতিটা মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ প্ৰতি স্কুল আৰু কলেজৰ বেষ্ট অফ 3 তেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি সম্বৰ্ধনা প্ৰদান কৰিম আৰু তাৰ লগতে আমি কুইজ প্ৰতিযোগিতা আমি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতা এনেকৈ আমি গোটেই দিনজোৰা এটা কমপ্লিট প্ৰগ্ৰাম আমি ৰাখি পেলাই আজি গোটেই দিনজোৰা স্বামী বিবেকানন্দ নামেৰে আমি উদযাপন কৰিব ওলাইছোঁ কি প্ৰগ্ৰাম আছে আপোনালোকৰ আজি আমি মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিটা স্কুল আৰু কলেজৰ পৰা বেষ্ট অফ 3 হৈছে সেই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি সম্বৰ্ধনা জনাম এবিভিপি ফালৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাম আপোনালোকৰ কোন উপস্থিত আছে আজি প্ৰগ্ৰামত আজি উপস্থিত আছে আমাৰ ষ্টেটৰ অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটাৰী কৃষ্ণকান্ত গণেশ কুণ্ডেজী আমাৰ ষ্টেটৰ অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটাৰী এবিভিপিৰ আৰু এজন উপস্থিত আছে আমাৰ কৃষ্ণকান্ত বৰা তেখেতে কিষাণ সংঘৰ ষ্টেটৰ অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটাৰী আৰু মঞ্চ উপস্থিত আছে লংকা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ অমৰজিৎ সিং ছাৰ তেনেকৈ ব্যক্তিসকল আমি আজি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ Ada beberapa bangkela pons kang ton pengla, dume takmi kurwang tu.